ole thlir tu te chibai le vekule voin hi mei ni thum kumsan hi somni panga inrin ni hania ton tuma hian tunlaya lir hing thleng chungchang kan tar lang le don ani nimin khan chilea lir hing 7.4 magnitude na chu a thlenga lir hing hian chile le Argentina tuipui kam de chu a soi ni ngei tur ani hei hi United States Geological Survey in atar landan ania mani deulo khan Mars tha khan lir hing na taken Myanmar halo soi to a kha lir hing kha 7.7 magnitude na ania ichuanin khamin nu tang khan lir hing thleng hriat tur atam ta em a ama ero chu khatiang ang em na kha thleng ala omlova tuna lir hing thleng le ta hi Myanmar lir hing thlen nuwa Kovelina record na ber pani na ane elir hing hian Cape Horn le Antarctica in kar chu asoya le changa kilometer soma thu ka lir hing hi in siamin anram sana jingdar ko le min songa pariat khan elir hing hian Chile le Argentina chimlam chu asoiti hantar langa tin elir hing thlen nu hian after sokpo engimozat athling ni in antarang bok ani Chilean thunei tu te chuan thu chuan siam ngala he tuipui kam chimlama hian tsunami na tak athling thei ti in warning anti chua thu AFP chuan atarlang zui ani Chile National Disaster Prevention and Response Service te chuan antaran danin Magallanes huam chu anram chimlam tuipui kama cheng tam tak te chu tsunami thleng thu the wang hian an chen na hmun te man mo taka chu san ngal turin thu chuan siama tin Chilean President Gabriel Boric Point Twitter lama thu po sanei vele boka Magallanes region tuipui kama cheng tam tak te chu an chen na hmun chu san turin hriatin na anti chu thu tar lang ani Chile Hydrographic and Oceanographic Service SHOA chuan an chu tanin he tsunami thleng tur hian Antarctica baka Chile khopui te chu achim thu thei thu antar lang ani BBC na talam vele danin Chile a tol chung media ten report danin tuipui kama cheng te chu mun him zo ka in sa seng turin an shil shia a achan chu he tsunami hian sea level meter som thuma sang thleng poin khomol chu chim thei don wang niin antar lang ani Argentina khopui Ushuaia chimlampo liang hing hian asoi ti thu tarlan ani vele boka tual chung thunei tu te chuanin building che emo chiat na liam tham thleng hriat tur omlo thu antar lang ani hetiang hi tundin hmuna Chile rama liang hing le Argentina rama liang hing chungchang thleng mek chu ania nimin lam khan he liang hing hian Argentina le Chile tuipui kam te chu asoi ani Chile ram hi khovela ram tam tak zinga lir hing thlen tam na ram ania achan chu Chile hi tectonic plate pathum chunga om ania Nazca South America le Antarctica plate chuwangin heng tectonic plate te hi ache deuh reng thina wangin he hianin lir hing asiam na sa ani kumsang hasago somruk po khan Valvidia khopui chimlam chu lir hing 9.5 magnitude 9 alo soi to a he hi lir hing an record to a chuan anna ber pol ania he lir hing awang hian mi sang ko zanga la yin nun na han lo chan to ani kumsani sompo khan 8.8 magnitude na chuan Central Chile tuipui kam ma soi le to boka he hianin tsunami siamin mi zanga somni la yin nun na an lo chan pha to bok ani lir hing soi taka chuan voin mei ni thum kumsan hi somni panga chhun lama khan Indonesia Sulawesi huam chung po lir hing in alo soi vele boka lir hing 6.0 magnitude na chuan soin amairo chu he lir hing awang hian tsunami thleng tur ero warning achuak lo thungte Indonesia Meteorology Climatology and
Geophysics Agency chuan an report ani European Mediterranean Seismological Center EMSC an chu danin elir ngieng hi 5.9 magnitude na niin le changa kilometer za pakwa thu ka ain siama elir nginga wang hian chiat na thleng emo liam tur an thu report lo ani ole tunlai chu Pakistan le India inkar bo ruak asangin indo thu thang tam maya heti mek lai kara hian thil dangin Pakistan chu ati boi ve mek boka chu mpox shileng hi ani news website sang rin tarlan danin tundin huna hian Pakistan chuan mpox case an nei chok mek zela wangin lockdown an kalpui ti atarlanga Pakistan Northwestern Khyber Pakhtunkhwa province a thunei tu te chuan ni song panhi chung lockdown an kalpui tur thu an puanga abikin Bajau district a achan chu helai hum chunga hian mpox virus case atam chok mek wang ani lockdown hi kar le tang hian nei hani tur thu puan ania achan chu helai hum chunga hian kum thum chungin mpox case som pasari aron tlin chau tak wang ania achan chu ram sang sang tangin mitam tak helai hmuna hian an zina he hianin henat na hi athe dar niin Deputy Commissioner Bajar chuan atarlang ani mpox natna kai tamzo phei chu United Arab Emirates ani lopon Saudi Arabia mile sate ani thu tarlan ania nikum August thapo khan World Health Organization chuan mpox emergency hi alo puang to ani district chunga thunei tu te chuan an district chunga luna le chuan zong te chu tuna hian he virus awang hian dan pin vek an tum thu chuan siam bok tin lockdown an kalpui chung hian mamo sang leina tur door pharmacy tin emergency service te bak ka thil dang then khat te chu lockdown hun chung hian an hon tur thuan tarang bok ani tual chung thunei tu te chuan an dan sang te zom lova bo chia te chu an laka action an lak tur thu an ti chuang bok ani tual chung mi te chu in chunga tom tura ti an nia tin an risel na ngai poimo tur le kong engkima dan zom turin thu chuan siam bok karliam ta khan kumsom thum pakhata upa mi pa pakhat Khyber Pakhtunkhwa district ami chu henat na hi aveiti mu chua hania hepa hi Dubai tangin Baja Khan International Airport a screening nei ani nuwa he virus kai tian mu chuak ani tin chu ba ka Mars thapo khan Khyber Pakhtunkhwa district a tho hian meche pakhat chu mpox virus aveiti an long chu le to bok ani henat na hi monkeypox virus in a thlen ania henat na hianin mishing te a hian immune system natna do tu chu ati chak lo thina tin natna khir tak ve te laka chuan he mpox virus hi ala zual bi khlani hin antarlang bok ani ole kha khatun din hmuna Pakistan Khyber Pakhtunkhwa district a mpox virus ve chungchang le lockdown an nei tur chungchang kan tarlan thei chu ania tuna hian a hriat theuh angin Pakistan chu India be turin kong sang-sangin anin buat saya ama ero chu hetiang hian rinlo deuh maiin mpox virus bangin an boile tamek niin alang ani ole khati zong kha tunjung video wa chanchin sang-sang kan ngai thak thei chu ani e